Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mga master manghud, mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga masubha kasabunalan, mabong sihay ng bid'a iban kalaungan. Yari in video na ito nagbalik, muna in pagbukis na to si pagnisbati Ahmad Imbing kan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Bahasa in siya nagtawil sin istiwa amuin ha palmasin Allah Ta'ala ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Tiawilan kuno hi Imam Abu Mansur al-Maturidi pa istawla. Sambil in kaul ini nisbat niya pasalap sabab imaya tulong ng mga salap. Bihayaon kitaon na to bang bunal ka Bisaray Ahmad Imbing pag nisbat niya yato. Dungod na to bang unuin himumungan niya video amon lecture niya doon ambok kauman sambuangan. Yariin kaul niya. Mga Mu'tazila, mga master mataod mga ulama nagtakwil sin istiwa pa istawla. Kaya Imam Abu Mansur al-Maturidi. Abu Mansur al-Maturidi. Ambok ng mga panakwil niya in istiwa istawla pagkawasa. Demikian ni Imam Ar-Raghib al-Asfahani. Raghib al-Asfahani. Kaya wilan niya in istiwa pa istawla pagkawasa. Namun dari doon hingga Ibnu Mubarak al-Yazidi. Ibnu Mubarak al-Yazidi. Ya wilan ni istiwa pa istawla pagkawasa. Ini sila rin ng mga salaf. Salaf 300 Hijriyah pataas. 300 Hijriyah pataas. Ayat tunin himumungan niya sambil yan kasulat hawaba long niya tiawilan in istiwa pa makna istawla sim mga ulama. Biakan da Imam Abu Mansur al-Maturidi, Imam al-Asfahani, Imam Ibnu Mubarak al-Yazidi, in sila ini mga salap. Amo yan in kiabutang baba. Ang pinasabot niya kay nalong niya, mataod mga ulama, nagtawil sin istiwa pa istawla. Panasyabot, mataod mga ulama. Panasyabot lang nahambok din mga panawil, tinahiya Abu Mansur al-Maturidi, hamok din mga panawil niya, in istiwa pa istawla. Okay? Long na sila itong mga salap. 300 years hijriya pataas. Bayaon kita on takro bang bunal kain himumungan ni bunal kain pagnisbat niya ini supaya kay nga tantain kasabunalan dahin kalaungan. Kita on ta. Bayaon dari kita kitabut tauhid. Mismo kitab hi Imam Abu Mansur al-Maturidi amun yung kitabut tauhid. Ayan ta'alif Abi Mansur Muhammad ibn Mahmud al-Maturidi as-Samarqandi mutawaffa sana 333 Hijriyah. In ahi Imam Abu Mansur al-Maturidi putang ta yarilong niya wal istiwa qila fihi bi awjihin thalatha. Tinya amun in kasulat Imam Abu Mansur al-Maturidi yan din page niya. Tilang istiwa long niya aw nagpambong tinain siya to intibayhuan. To intibayhuan sin makna sin istiwa. Ahaduhu al-istila. Tinhambok di aman al-istila. Tinamon al-istawla. Kama yuqalu istawa fulanun ala qura kada bimakna istawla alaiha. Okay, korek isab long ka Bisaray Ahmad Imbing. Tinasyabot. والثاني العلو والارتفاع كقوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك آية. والثالث التمام كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. وقد قيل تناسي مبut pa siya pa ikaupat بالقصد تناسي ikaupat معنى القصد إلى ذلك وجه بعض أهل الأدب قوله ثم استوى إلى السماء بمعنى خلقه على التمثيل بفعل الخلق فيما يتلو فعلهم فإلى أن يكون بالقصد وإن كان لا يقال له قصد ولا قوة إلا بالله. So, nasabot ti Imam Abu Mansur al-Maturidi into maanasin
istiwa sambil isabot niya pa kaupat bil qasdi tina istila ta istawla al ulu wal irtifa imansin at tamam. So bihayaon anyway ang panirin di mga sugpat niya shi'er. So ano kita mari kita na magtuibang bunal ka Imam Abu Mansur pagkasiabot nin in upat ini maana ya bangbun na nakati ayunan niya tawakan piyamong na inistiwa din istawla tawakan amo kay in kaul pini niya sabab mataw din kaul upat nang palong imbing hambok lo rin ha mga panawil niya in istiwa pa istawla kala Abu Mansur rahimahullah thum al wajhu fi dhalik tinintibay hu allong na hadamikyan at to law kana alal istila tinabang impagmana sin istiwa istila wal arsyu wal mulk pusin aras makna niya mulk annahu mustawlin ala jami'i khalqihi hati niya insiyan Allah subhanahu wa ta'ala mustawlin ala jami'i khalqihi hati niya kaya pamarintahan kaya sakupan niya na nakupi siya ka tasip ya panjari niya hati niya bukun long ta tartanto aras ang palong si mga ulama sambil Abu Mansur al-Maturidi kabtangan niya mga hataas yaon o na na nakyawa dan kana siabot sin Allah Ta'ala ini pag-istiwa aras sabi niya on sifat khas tartanto aras nawang immakna niya sin istiwa istila atau kan istawla ng lunggo atau kan namarinta na nakop din siya magmaana ini bukon siya tartanto aras tinanahu mustawlin ala jami' khalqi wa ala hada at-ta'wil al-mahmul ala ghairi hada tina pagtawilin nilong niya mangdahi siya pa duay panhaon namang biakato bang in pagtawil istila pusin arasa manin mulk tina tumaod pin ta'wil tina bukod naman hati onin ta'wil tumaod pa yadullu ala al-amrayn manunjuk lang na padua Parkala kauluhu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Biasin palmasin Allah Ta'ala wa huwa rabbul arsyil azim bimana al-mulkul azim. Tidak magmana siya wa huwa rabbul arsyil azim. Tinain siya Allah Ta'ala siya in Tuhan nag-amulahisin ini pagsultan sa lago-lago. Tidak mapindan ang maana niya. Uswapihi at hindi na mga manunjuki maana niya pa ithbat urushin ghairihi tinamang dahi pa siya mag-isbat sin aun aras sin tukain niya padalika yahtamilu ma yahmilu wa yahuffu bihil malaika tinahambok pa rin dito ini magmaana tinindamya kinatulong na mangdahi maana niya in aras amo in diarat diatanggong sa mga malaikat iman sin mun pagkukulingan nila maisbat pa yato dugay din na aras amuin pag-istiwaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amat maksud Imam Abu Mansur al-Maturidi hati niya in pagtawi sin istiwa pa istawlay ni wala ini siyang pagsiya tawakan ingkar sahi Imam Abu Mansur al-Maturidi so yung mga ulama bang ang mga mas'ala khilafiyah tawakan mataod long ta maana tawakan kaul hambok mas'ala sabuton nila yang katan bukunin maana bang nila sabuton hakitab amo na yauning kaul nila pwede sa pandukan kan Imam Tabari hambuk ayat sabuton na yung kaul si mga sahabat si mga tabiin bang unuin panawil nila panapsil nila hambuk ayat usad tong sa dumihilsin kaul amun sahih kaniya. Nabukod yung maana namang nasabot at kaul niya na. Pwede kan Imam Ibn Kathir. Sabot niya sambil Israeliyat. Bukod yung maana namang nasabot at kitab niya in pagtapos si mga Israeliyat. Ini kaul niya na. Bukod biyahat do. Inyari siya buti Imam Abu Mansur al-Maturidi yung mga akwal panawil pagtawil si mga kaibanan. Sabot na rin doon, istiwa, malang na istila, tawakan istawla. Pusan pa niya, i-explain, bang pagmana mo sin istawla, istila, manunjuki pa,
ini panimbabaw sin Allah Ta'ala tawakan impanakopi sin Allah Ta'ala kung doon haaras. Tinanong na, magmakna siya saplag. Pus, manunjoki pa siya pa, ini tumao din pagtawil. Biya sin ini wahwa rabbul arsyil azim, bimana al-mulkul azim. Ubos din, tumangisbati pa siya sin, ang padukaing aras. Ang padukaing aras. So ang matulong na tinadi siya masakop in mga in aras amuin tiyatanggung si malaikat imansin piaglilibutan pagtatawapan si malaikat. Langi Imam Qurtubi rahimahullah tafsir niya hati niya bang in panakopi bang siya maana al mulk. Tin panakopi siya Allah Taala doon haja pagkawasan niya. Tin mga malaikat amuin nag kukuliling haaras, di siya masakop, simpanakop siya Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Pos napasyabot ti Imam Abu Mansur al-Maturidi, in kaul niya, long na. Kala Abu Mansur rahimahullah, wa ammal aslu indana, nayari na. Ammal aslu indana, kanda siya indana, tidak mga Maturidiya. Long tahibutang tahamasaya to sila namumuin sila halus sunnah, wa mal aslu indana halus sunnah. Biat makna niya, tawakan indana al-Maturidiyah. Wa mal aslu indana fi dhalik anna Allah Ta'ala laysa kamithlihi syai'un. Yan na siya buti Imam Abu Mansur al-Maturidi in kaul niya. Mga kaul hata siyaon, wala ni ayakad. Basin niya ulang pagtawil. Nafanafa an nafsihi shibha khalqihi. In karya sa lilong ng mga hakamu, in Allah subhanahu wa ta'ala way sibu niyang sulag ununo. Sabi to, niyapihan niya long niya, hajat niya in, sumibo siya mga piyapanjari niya. Wakad bayan na annahu fi fi'lihi wa sifatihi muta'alin anil asbah. Nung napatarang namo, asabun nato din siya in Allah subhanahu wa ta'ala, din naman ha, fi'il niya, ap'al niya, iban sin sifat niya, mahasut siya rin ha, aun sibuan. Mahasut siya rin, ini din ha mga ini aun sisibuan. Payajibul qaul na mawajib long nebian in qaul hapal man sin Allah Ta'ala ar-Rahmanu ala al-arsh istawa ala ma jaa bihi tanzil wa nafa anhu shibhal khalqi bima adafa ilayhi. Amuin iti ini pamong mo pang uno-uno na sadyain na paratong sing Quran iban napihal long na doong kaniyain sumibo ang tawakan in sumibo in piyapanjari niya kaniya bima adafa ilayhi amun nisbat kaniya ito ijaa bihi tanzil wa thabata dhalika fil aql thumma la naqta'u fi ta'wili ala shay'in li ihtimali ghayrihi bima dhakarna uslong na di nato amuin la naqta kung di nato amuin amubuktuon nato din panawil amu para kaalayaon sablong naman au muhtamal ihtimali ghayrihi mimma dhakarna sabsin possible long tabian in sumibo atau kan indukaing niya pero sinasabot na to atas yaon wa ihtimalihi aidan ma lam yablugna mimma yu'lamu annahu ghayra muhtamalun shibhal khalq demikian ini mangdahi pa wayron long nabiyan nasakop pada waron nato iabutan waron nato na dawhat in mga mimma yu'lamu annahu ghayru muhtamalin shibhal khalq yatina in kabtangan hi Imam Abu Mansur al-Maturidi bang tamaanahan hambok makonsa long namano minu bima aradallahu bihi tinya magparatsay kita bang unuin ini kabayaan maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك في كل أمر ثبت التنزيل فيه نحو الرؤيا وغير ذلك يجب نفي الشبه عنه والإيمان بما أراده من غير تحقيق على شيء دون شيء. Hati niya imaksud din di Imam Abu Mansur al-Maturidi amunin tafwid. Tinabang mo siya maanahan ta'wilan paduaing tina manunjuki hidik siya kanapihan in imang dahi siya paun sibuan siya Allah subhanahu wa ta'ala. Sulong na rin doon uno na dyan na paratong sin ayat
Pos napihan mo in si bibo in Allah subhanahu wa ta'ala papiapanjarin niya. Pos parat sayon bang unay murad sin Allah ta'ala bang unuin maksud sin Allah ta'ala. Hi ipanghingulit mo na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tining ko ano ni tafwid. So amat in kauli Imam Abu Mansur al-Maturidi tafwid. Wala siya nag-agree apag ta'wil labi luwa na yung pagtawil sin istiwa pa istawla wala niya iagrihan sabab si tumaudlong na aras maatawakan pagmana siya mangisbati sinaon paduga ing aras dahin hambo aras yaon. Biya na sin aras lang da piyagkukulilingan si malaikat biya sin tiyatanggong si mga malaikat. So matampalit to. Dinapuin Ahmad Imbingin niwang siya magbasa kitab di niya paghatihon. Magtuy na nisbat kan Imam Abu Mansur al-Maturidi ing kaul among pagtawil sin istiwa pa istawla kaul ta'wilan lang ni Abu Mansur al-Maturidi korek siya bot Imam Abu Mansur al-Maturidi ha kitab na tauhid in din ha mga mana sin istiwa ini istawla tawakan istila sumakuha wala siya nag-agree siya explain di siya mabasin beto kasi madukay yung makna niya pusa panibeta in kaul niya o malasloin na nalong niya amunin tapwid so nakawa na to na imputing Ahmad Imbing tinabo kong bunar in pagnisbat niya kan Imam Abu Mansur al-Maturidi pagnisbat niya pasalap yari pa yung kitab ang ta'wilatul Quran li Abi Mansur Muhammad ibn Muhammad al-Maturidi asamalkan di kitab dahil Abu Mansur al-Maturidi bialikan niya rin di ta'wilul Quran ini volume 9 nang wal istiwa o kila fihi bi awjahi thalatha tinasabot na nagbalik in istila istawla al-ulu wal irtifa at-tamam wasin al-qasd okay usan pa nasabot na sabot na kain na ثم الوجه في ذلك لو كان على الاستيلاء والعرش والملك أنه مستول على جميع خلقه nasabot na to kain na bang maksud sin istawla tin istila po sin aras sa munay mulk tinamagmana sin Allah Ta'ala na nakop hakatan panjarin niya so nalawa na ini ikhtisas sin tawakan nalawa na in pananto isip pag-istiwa aras sin Allah subhanahu wa ta'ala يعني أنه على هذا التأويل الأرش أو على هذا التأويل الأرشي المحمول غير هذا يدل على الأمرين وهو رب العرش العظيم بمعنى الملك العظيم في إثبات عروش غيره فذلك يحتمل ما يحمله ويحب به الملائكة لماذا كما تتكائن والأصل عندنا سيثبتنا نقبلك in kanimam Abu Mansur al-Maturidi tafwid di siya magtawil وشرع كتاب نجم الفرائد وجمع الفوائد ببيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائد مع ذكر أدلة الفريقين للعلماء كان علام عبد الرحيم ابن علي أمون مشهور شيخ زادة سيبتنا yung dime page long na dhahaba masaykhul hanafiyya tinama mga maturidiyya ila anna ithbat al-yad wal wajh wa ghayrihima tinasabunal tudlong niya tinapapanaw si mga masayikh hanafiyya maturidiyya sabunal tuloy pag-isbat sinya di man sinwaj wa ghayrihima hambok nuskha amun in reference ni Dr. Balqasim long na wal arsh lahu ta'ala haqqun lakinnahu ma'lumun bi aslihi. Tinya yung mga yaon sipat sin Allah Ta'ala mattan sumawa lang na ma'lumun bi aslihi tinya kaya nga natin ha ma'nan niya ha aluga wa majhulun bi wasfihi. Excuse. Tinya majhul siya in hisipat siya wala yajuzu ibdal al-asli bil azzi an darkil wasfi. Di maharus amo in batalon mo in karyasali sabab sin ini di mo maidrak kadi mo kakausan pahamon abuton in sipat kama kala Fakhrul Islam al-Bajdawi wa Samsul A'imah as-Rakhsi ibalo na sin
كبامون فخر الإسلام بزدوي شمس الأئمة سرخسي كما هو المصرح به في شرح الفقه الأكبر بأننا سين كي تسريت بأن بتمبل سرحان سين فقه الأكبر كان شيخ ملا علي القاري مفهوم من عقيدة الإمام الطحاوي دميكان أموين مفهوم سين عقيدة الإمام الطحاوي وفي التوضيح للألامة صدر الشريعة إبنها توضيح كان ألامة صدر الشريعة حكم المتشابه التوقف مع اعتقاد الحقيقة عندنا تنين من متشابه التوقف كو bos karon mo in kamatanan niya ito ko lang kamatanan bang hakamo artinya in bisarahi Sheikh Zada ini yung mga sifat khabariya taw kang pag mutashabihat pasilang al-faridat rabi ashara fi mutashabihat o yung mga mutashabihat mga salaf lang tamon sifat khabariya taw kan sam'iyya dinat to tafwid di mo man jari tawilan pagkari dia to abotan sin akal tini ipamugso na jap Allah subhanahu wa ta'ala di siya man jari tawilan amo ini papanaw tinya si mga masyayikh Hanafiyan Maturidiyah tini magtawil nahaw no na yung pagnisbat ni Ahmad Imbing kan Imam al-Maturidi pag kita pa kitab hikar tawilatul Quran volume 5 isin iyan ni Imam al-Maturidi amun nagtawil ng kalal hasan sumastawa al-ars ay istawa alayhi amruhu poslong na sambil mari wakala al-Husayn ma'nahu istawla ala al-arsh innamong tu isiniyat tu Husayn isin Husayn ini namong sin inistiwa ma'na istawla ala al-arsh Husayn kama yukalu istawa fulan ala Baghdad bima'na istawla isin Husayn أمنا حسين النجار يعني حسين النجار هو الحسين بن محمد أبو عبد الله من علماء الجبرية والمرجئة في عصر المأمون artinya إن ممكن استواء إن asal nagtawi sin istiwa pa istawla amuna Husain mga Jabariya mga Murji'a so amuna tuin salapin Ahmad Imbing present akin niya lang na mga salat to salap namun salapin da Ahmad Imbing yung mga Jabariya ibang Murji'a mo nagtawil sin istiwa pa istawla uli daw na sa Madinah Tikum muna iran wa kana haikan fi tiraj fi dari tiraj wakila kana ya'mur bil mawazin walam tudkar al masadir walam tudkar al masadir tarikh miladi wa wafatihi so amo yaon hi Husain ibn Muhammad hi Abu Abdullah Husain ibn Muhammad din ang mga ulama sin Jabariya amatuin salapinda Ahmad Imbing matin salapinda Ahmad Imbing biayan so matarang post yariin syarh usulil khamsa kang Qadi Abdul Jabbar unin agi din ang mga Mu'tazila in kare salini din ang Mu'tazila ipagtawi sin istiwa pa istawa layari lang min kauluhu amun subhata sam'iyya ar-rahmanu alal arsh istawa qalu al-istiwa innama huwa al-qiyam wal insab ini siyambungan niya in khusum among kuntaran isin in mara mag-discuss mga Mu'tazila masayat to mga Ahlus Sunnah si mga Asy'ariyah yan iba sin kaibanan firaq so yari na siyambungan tinakalu al-istiwa innama huwa al-qiyam wal intisab tinabang inistiwa tinamagmana siya al-qiyam na timitindog yan yung muntol wan intisab wal qiyam min sifat al-ajsam tinya timitindog tinang mga sifat sin jisim pag-ubos pala siyabot in sawab wal asl fil jawab an dhalik an yuqal lahum awalan innal istilab bis-sam'i ala hadhihi al-mas'ala ghayr mumkin tinay pagdalil sin sam'iyya na dili man jari sambil yari illas lang nga summa yuqalu lahum al-istiwa huna ha huna bima'na al-istila wal ghalaba na muni siya muna sumalong na ipamungka nila tina mga ini kuntara among kuntara si Mu'tazila tina ipamungka sila masin istiwa lang na rendi manin istila wal ghalaba wadhalika masyhurun fil lugha so Mu'tazila Jabariya in panagnaan nagtawil sin istiwa pa istaw lang yaring kitab sin hi Imam Ahmad Husain ibn Abil Hashim Abdul Jabbar ibn Ahmad Qadi Abdul Jabbar al-Mu'tazili
Hambog din ng mga Mu'tazila. So matarang. Payon al-Ibana kitabihi Imam Abul Hasan al-Ash'ari lano wakad kala kailun min al-Mu'tazila wal Jahmiyah wal Hururiyah. Namamong long na yung mga tulong na namong yung mga mamumong yung mga Mu'tazila yung Jahmiyah man Hururiyah inna ma'na qaulillahi ta'ala ar-Rahmanu 'alal arshi istawa annahu istawla wa mulk wa qahara. Tinya Mu'tazila, Jahmiyah, Hururiyain nagtawil. Ang kanim inda Imam Abu Mansur al-Maturidi, hamasa nila inda Imam Abu Hasan al-Ash'ari, ini nagrad sila, siyambag nila. Di sila doon sila tawid. Di sila magtawil. Yan. Kada siyabot nila, nagpamung hamasa nila to, nagtawil sinisla pa isla. Ano mga Mu'tazila, yung mga Jahmiyah. Kasi mga Murji'ah, Jabariyah. Matampala kaul sin dua imam. Yari ping kaul hi Imam al-Baqillani, dami kan Imam al-Baqillani din ang mga puas na sin Imam Ash'ari. Ang wala yaju an yakuna ma'na al-istiwa'i ala an yakuna ma'na istiwa'i ala al-arshi wal istila alayhi. Ang naman jari maanahan, ini sambong niya mga Mu'tazila raysab, ang mga Murji'ah, mga Jahmiyah. Tilang naman jari maanahan, inistiwa alal aras istila atau kan istawla. Dia teman jari. Matarang. Tinawayroon amo pakalong salafus salih. Bisa din mga Asy'ariyah, Maturidiyah, wala silang nagtawil sin istiwa pa istawla. Ini mga Asy'ariyah mun qudama. Usulud din kan Abdul Qahir al-Baghdadi ang pagsabutan ni Ahmad Imbing atin amon sabot niya in kauli Imam Ali na ikhtalafu fi ta'wil qawli ta'ala ar-Rahmanu 'alal arshi istawa fa za'amatil Mu'tazila annahu bima'na istawla. Tinay Mu'tazila in nagta'wil sa istawa pa istawla. Yan sayo kaw magbasa kitab. Hati marawin pun sabab. Mga Mu'tazila yung mga salaf niyo. Tabsara fi Usuluddin ala madhhabil Imam al-Jalil Nasir Sunnah wa Kamil Bid'ah Ahmad ibn Hanbal. Yan. Ini nawapat siya tahun 486. Long niya wakalat al-Mu'tazila wal Ash'ariyah laysa lillahi arsun wala kursi wal muradu bi dhikri al-jami' al-mulk. Suma ikhtalafu min ba'd dhalika fi qawli ta'ala ar-Rahmanu 'alal arshi istawa fa qalat al-Mu'tazila ar-Rahmanu 'alal arshi ma'nahu istawla. Yan. Yung makna na istawla. Tingnan mga Mu'tazila. In nagtawil sin istawla. Al-intisal fi raddi ala al-Mu'tazila al-qadarat al-ashrar. Ta'lif Syekh Yahya ibn Abil Khair al-Umrani, Syekh Shafi'i fil Yaman. Nawapat siya 558. Ta'awalat al-Mu'tazilatu wa man taba'ahum qaul Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahmanu 'alal arshi istawa ala anna al-istiwa huwa al-istila wal qahar. Yan ini sab ta'awala si Mu'tazilah. So matarang na yato. Damikyan ini Imam Abul Hasan at-Tabari amuin anak murid di Abul Hasan at-Tabari anak murid di Imam Ash'ari. Ini nagradehab siya kan balaki iban si mga Mu'tazila tungod pa pagtawil sin istiwa pa istila. Sabutan na ta'wilul ahadith al-mushkilah kitab niya. Demikian Imam al-Baghawi at tafsir niya lang na wa awwalatil Mu'tazila al-istiwa bil istila. Tawad mga ulama na mayta yung mga Mu'tazila sila in nagtawil sin istiwa pa istila. Sabihan ni Ahmad Imbing nisbat niya kan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Poslong niya pananisbat pasalap. Hindi sila itong mga salap. Lang nahambok din ng mga panawil. Tinabang ikaw imiyan hambok din ng mga panawil. Tinama ito yung piyamong niya. Nakun biya ato. Inasabot na dua kitabot tauhid. Diba sa tawilatul Quran. Kau si Mu'tazila Ahmad Imbing. Kau si Mu'tazila. Intanda niya yat na riyad. Explain niya bang mangba na pa istila. Tawakan istawla. Hindi kumuddan.
mura-murahan mga Master Mangud, amo na to in kahimot-mutan niya in salap to in Ahmad Imbing ni mga Jahmiyah, mga Jabariyah, mga Mu'tazila. Yan. Wat malain kanlong ta in haulihan ini mutakhirun sin Asy'ariyah kimawa na sila biyakan da Imam Juwayni kiyawa nila na in panawil si Mu'tazila da Fakhruddin Ar-Razi in Imam Ghazali yung si mga mutakhirin kiyawa nila in panawil si Mu'tazila amuin siulak si mga kudama sin Asy'ariyah iban Maturidiyah. Dabikin kay Maturidiyah nagkimawa da pakaw si Mu'tazila. So ya tumatampal impuunan si akirin da Ahmad Imbing amo na Mu'tazila umatin salap nila. So tubtubon ko na rin di mahuli. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.